बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद. ایشه بی برنامه لحظه سوال هستند که اولی سوالشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرده چوک و جنه چوک چین چوک بودتگن؟ نحمده و نصلي على رسوله الكريم وبعد. تي اولی جست همشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردین چوک و جنه چوک چین چوک بودتگن؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم جنه چوک و مردین چوک هفت بودتگن. 4 جنه چوک و 3 مردین چوک بودتگن. पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दन चुक का नाम चो ए वड़ाएं अवली कासिम दुहमी अब्दुल्ला के आहिया तय्यब ताहिर लकब्बरें और सेमी इब्राहिम और जने चुक 4 बुत्तगा आहानी नाम चो ए वड़ाएं रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब फातिमा ए चारें जने चुक बुत्तगा तो आसें मर्दन चुक बुत्तगा. और दोमी सवालेशन के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम مرد چوکان مزه سنیا وفات کتا لنا هرد بودتگان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم درست مردن چوک کسانیا وفات بودتگان. ا بالغ نبودتگان نرسته گټو نبودتگان پیسرترا آها وفات کتا. و یک سوال دیگر ایشند که آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم درسته چوک یک لوگیا بودتگان؟ نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم آدگه درست چوک چا بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها یا بودتگان بله ابراهیم چماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یا بودتگ. و یک سوال دیگر ایشند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تی جنه چوک کی گما سنداتگان؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالی عنہا گو ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ گما سانگ داتا اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا گو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گما سانگ داتا اور ہمیں وڑا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گوما سانگ داتا وحدی کے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات بھی چا وفات یک سالیہ چی بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ گوما سانگ کام اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گوما سانگ دیا گوتا. و این سوال این شبیه برنامه هم خلاص بودن. جزاکم الله خیر. و ایاکم.